Muslim English Language Institute. Listen and repeat. Name نام یا اسم. نوم. What's your name? Also همچنین. همدارنګه. He is also a student. Meet ملاقات کردن. ملاقات کول یا لیدنه کول. I meet my friend. Nice دلپسند، خوب. ښکلی یا په زړه پورې. The weather is nice. Nice to meet you. از دیدار با شما خرسندم. ستاسو په لیدلو خوشحاله شوم. Nice to meet you. Nice to meet you too. منم از دیدار با شما خرسندم. زه هم ستاسو په لیدلو خوش شوم. Nice to meet you too.